Ой, жолдаш сержант, андай болуп турат. Неге аңайдачы? Чакырдыңыздар ба? Чакырдык да. Кандай түш көрдүк кече? Кече түш көргөн жокмун, кирдим, жаттым, турдум, келдим. Сен кече түш көрдүң. Көргөндө да вот именно менин түштүм. Эч болду мен жатар алдындачы, жаткан жерим кагып, заправка кылып, жатардын алдында бата кылып, анан жатам, анчалык страшный түш көрбөйм, ол бастыбаса. Азыр бетин тегиздеп кой. Ну, давай, сыгалы. Андай болсочу, үчүнчү турасың азыр. Эстедим, ой, жанар ошентпейсизби? Давай башла. Түшүнөчү, сиз бир аз жүдөп кетипсиз. Бомж болуп калыпсыз. Жана светофордун түбүндө машиналардын фарынан ачыпчы, 20 сом берчи, ичпейм, нан же, эркек же. Отставь. 3 күн емес, 4 күн турмушкада турасың. Ошондо кандай түш көрүш керек болот, кичине намек берип. Армия болгондо кыздар жөнүндө түш көрөт. Кандайлар бар? 2001'lerde görüyorum. Hazır 2003'te gök kilo da düşün. 2003. Yaşındasın, başlasın. Düş. Hadi bak. Murat'ın sulu, taptakına kay. Takır kız menen kötü atsız. Cana kızın kolunda çık. Barajın orada. Barajın değil kötü koy. Kız, sizin kolunuz değil kötü. Fantezi yokmuş gene. Akılda pas seyirle bir tasına. Bir vaktaç. Kız da akında beline bakma. Tattınız. Kız olsanız değil. Siz de hükmedi genze. Tartasız. Tartasız. Takarsın. O şey ders seyirle gittinizdir. Ne sağlam demiş. Biz kanka oturursa da oturup anan al kız sizni karayız, siz anı karaysınız. Birbirinize suyu dolgun üstüne karap, ökümüze birbirinize yakınlaşıp oynanan bitmiştim. Su içesin mi? Deniz. Nakşı var mı? Abi şahit siz beni düşündüğü cürüyorsun o. Siz beni alışırmayın. Zaşın tabii değil o. Daha yuvar be. Suğa gittiniz. Siz suğa geçtiniz mi? Kalilov geldi. Sen ne yapıyorsun oğlum? Yurtkuzlu. Знаете ли. Özüm tülemiş bol. Девушка, можно с вами познакомиться? Görünse de отпою. Kalilov. Al Ayaşkan mı otti? Men de ayттым, Аяшкасы болот бул. Маматканымдын девушкасы болду. Көп үйленип сүйөт. Үйлөнүп бактылуу үй менен курушат. Идея отсюда дейт. Ты что, температура что? Никакой температуры. Ты температура досумдун девушкасына чыгып. Çöktürç. Ошол балда мен суу алып келип калдым өкүл. Жок, сиз суу издеп жүрсүз. Бир магазинге барсаңыз ал жак жабык. Экинчисинде сатуучусу жок. Ушинтип паркта ызыңдап суу издеп жүрсүз. Кантип целый паркта bir магазин жок. Аны мага эмне айтып атасыз? Мен сизге өкмөтмүн. Тез барып келиңиз. Булар эмне? Калиловчу. Кызыңыз жаныма отуруп атпайбы? Эй, ошондо мен девушкам. Чоң столдон жигитим бар деди да. Жок, братан. Кызыңыздагы болбогон нерсе окшойт. Повод берип, да, конечно, садитесь, тут общение лутат. Кызымдан начар, досумдан начар. Аяшкан жаным. Не глупости? Аяшкан, посмотри, нормально. Ты куда смотришь? Я көргөнүн айтып атпаймын. Көргөнүн айтам. Кучактап атпайбы, Калилов? Мен тез соны карматта алып келип койдум. Алып келет эле. Кассада очуп толуп жатырсам эмне кылайын? Кассада чыгып бир кемпир келип атыптыр. Толуп товарлар менен бирден көптөр эле. Акчасын төлөйм деп кошелектор ачып, сколько с меня? Ага деп ачып берип, да карта есть деп акчасын түшүрмөй анан извините деп так деп эмне кыласың? Мына кемпир жакпайт, кемпирди кетирейинчи. Мен канча айтам чоң эле жерге кет дебей. Муну урмат болуш керекпи? Сабырлап турбайсыз. Амалда не кылып атат? Булар өлүшөт атпайбы? Аяшкан болот дедим, мен досум демиш. Ты дебил, что ли? Ты чего его
Yok yok lan. Şimdi çıkardı al git. Çıkardı da otur. Ben senin yüzünü alacağım. Otur. Bunu alıp gelip koy bırakalım. Ne olur? Anan siz çıdabastan canağı kempirdi çaptınız. Çalattı. Bir kız. Alıcıda panik ederken ay baba gitti skoraya poğmuş. Militsiya dedi. Militsiya geldi. Militsiya sizde tıktı. Al gitti. Bunlar dalga gitti. Buraya çıkmaktı. Siz 4 yıla hamam ettiniz. Sizi türmeden çıkarım deyip 4 cümleden uhtap dur. Aramızı türmeden çıkardım. Siz türmeden çıkıp durmayın. Devuşkanız düğüne varsanız karıyılık bile baktılı olup bir oğlu bir kızdı bağıp çoğaytıp baktılı olduğunu görüp siz stres bulup içip gücüme çıkıp boğuş oldu. Bir de orada farlardan açıp çıkmış oldu. Erkekçe bence içmeyeyim. Oh ya sapma yeni olmadı ya. Ya nasıl ya? Ne oldu sen?